کسایتی اولی دکتر مرشد خزنوی بشتاری و کنفرانسا وژیم بو. خزنوی گوت نهال روجاوای کردستان همو آلیین سیاسی یک نرینین وان هنه و داخواست دکن که کرد به هفره آرمانجا خواب بکن یک و ادی یعنی تناکوکی نابرمان دا نمینن دست آویتا میکروفون روداوی گوت از گلکی روداوی حزدک روداوی جی اشتا حزدک دکتر مرشد هناکی حنکشی کرن بگومان همو صحبتين يعني همو اخفتنين خوين جديدة جي شيخ مرشد خزنوي هناك تشتين خوش وسا صوف دافيجا ناف قوت بينجي بارتين كردان باشتاري كونفرانسا 26 نيسان بون لقامشلو دعاكر جو خوده خواست کو هجمارا وان بارتيان كيم بك بري كونفرانس نيساني تشكيج ما سؤال كر براش ما بين ميكروفونا روداو كيف هم قلت ايش روداو رتي براش ما ميكروفون تش ما سؤال كر باون چت خوازن كرد روج آوا يكي وي قوت بام سرخوبونيت خوازن يكي وي قوت بام حقوق ثقافية خوازن يكي وي قوت بام إدارة ذاتية خوازن يكي وي بيجي فدرالية هر يكي جمج كيسي خوش بريكا خود آخبه نرينكي هفبش ناف مدى نبو کنفرانسی گوهات الدار خستن نرینکی هفبشی روج آوایی لدار خست گو پینجه پارتین می سیاسی وی ربی کم ببن پینجه پارتي والله العظيم يعني خده معينة ما بي بس على كل حال ليس سباس بوانا قود بجداري وي كونفرانسي بون نرينكي هفبش درخستن او نرينا هفبش بو جهه اجماعي دروج آوای كردستاني ده وبو جهه رازيبوني وبشگرتيا كردستاني لألمانيا الباجار جيلسنكيرشن يعني جيلسنكيرشن نوفيوية كونفرانسا جوانان چيبو انسياتيفا فاجين او كونفرانس بريوبر جوانين كردستاني دوي كونفرانسي دا بشتار بون ارماجا كونفرانسي جي او بو کو بکاربن انرژیا جوانان لأوروبا بینن سرهف کم بکن و آلیکاریه که باش جه روژ آوای کردستانی را پیشکش بکن کنفرانس دو دست بکر و ایروژی بردوام دکه لباجاری گلزنکیشنی کنفرانس جوانین روژ آوای کردستانی بریوه دچه او کنفرانس جعلیه اینیسیاتیوا وجین و تیل درخستن. آرمانجاوی یک گردنا کردین دیاسپوراییه جبوکو لروجاوای کردستانی جی جداهیه که بکن. لبنان خوشبخت خطابگر میکرد خستنا خودش میکرد. و خوندن جسد و سی کسان راحت بون شاندن. ایرو کسایتین گرینگ دی سیاست و جواکا کردی دجی بشدار دبن. خطابگر خودش بکن، خستنا خودش بکن، کاربن خپرورده بکن. خزانات بكن هبد الناس بكن هبد حركات بكن تراني خدر خينن كاري هبش هبد بدل نشاندن وبريا خطب جار كرن را كاري بأركي خاجي راف بي تبجار كرن نممكن سان كانوا بأركي خاجي نتبتي راف قالك نامين وصاج كسايتين دنجي جبو جوانان هاتن شيخ مرشد دبيجا كو ايدي اركاكي مازن لسرملين جوانين دياسبوراي هيا كنما بمجيه پنابري جيان بكن لتفل جواكا اوروباي ببن جينجي روج آفاد ولاتن دياسبورا دا دكارين كاركي قالكي مزن بكن دريان تيكيليين وادا دي بارتيو برلمانتو سياسة مداري فان ولاتن اوروباي قومتيدنا هم ايش وكلها روج آفا بين نظمان هم دوستاني بوارا فكن هم وفخندن بوروج آفا زيارات بكن ريبي فكن روج آفا كردستاني مكسن سياسة مدارو نزانين بوليتيكماني اوروبي ورن روج آفا ببينن تشتيغو هاتيه تحقيق كرن روج آفا او تشتيغوش حكومة السوري دهاتا خوستنغو غرك بباريزي غوتي دا فشل اني نيكاريبو روج آفا ايرو او حمبك هاتي هاتنا باراستن اینیسیاتیوا وژین اف 5 سال چالاکه و 32 اندامین وی لدیاسپورای روج آوا و باشوری کردستانی هنه. به وی کنفرانسی دخوازه بگهیجه ارمانجکه تایبت.
ام دخوازن دنگی ما اروپای بگه روجاوای کردستانی ام کاربن جی نبرا جوان اوروبا دا و جوان روجاواد منن وقتي ام جسرك جوارا آوا بكن ام تشتال بدي ام کار دکن ام الودي ام ببین ام بینن سر عرضه. د گروپین جدا ده کوم دبن و بالی دکشینن سر پرسکریکن جور بجور یین لروجاوای کردستانی. او رامانان کوم دکن جبو چاره سریا وان پرسکریکان. او پروژین وان جوانین بشدار دوی کنفرانسی ده هاتن پیشکش کرن. ایدی د پیشروژی ده د چارچوبه اینیسیاتیوا وژینی ده د کار خوال سر وان پرسکریکن لروجاوای کردستانی ج دیاسپورای بردوام بکن. میدو سروداو Gelsenkirchen, Almania.